Yeay. Halo Bu Dede. Hai Seberapa juga. nyunda kamu? Aku seberapa nyunda? Bisa dibilang 70% Oke, kayaknya. kita tes ya. Ya. Combro, singkatan apa combro? Oncom di jero. Betul. And then lagi Cilok. lagi. Cilok. Cilok. Aci dicolok. Aduh, keren. Lagi? GWS. Hah? GWS. Itu kalau orang sakit kita bilang GWS. GWS. Oh, bahasa Sundanya? Hmm. Enggal sehat. GWS enggak dong, get well soon. Kalau Sundanya apa? Get well soon. Semoga cepat sehat. Gitu benar? Oh, lewat dulu ya. Oke. WC. WC. Bukan toilet, WC kamar mandi. Lewat ya. Hah? Lewat. Oke. Gak apa-apa. Iya. Hardolin. Dahar modal ulin. Keren. Darmaji. Dahar mayar hiji. Aduh, keren. Korsi. Korsi. Tempat diuk. Itu singkatan itu. SPBU. SPBU. Solar. Solar, premium, bensin. Nak. Uyup ku abdi. Uyup ku abdi. Janten Ibu Dede lepati lu nya 70% nyunda. Oh iya, bener kan? Aku bilang 70%. Okay. GWS teh singkatan geringan wais ya teh. Ya Allah. Benar. WC. Wayahna cingogo. Oh. Gitu ya. Kursi itu cokor di sisi. Oh ya. Ya, jadi aku harus hafal 3. Kursi, cokor di sisi. WC, wayahna cingogo. GWS, geringan wais ya teh. Gering wais ya teh. Gitu, tilu. Berarti aku yang salah. 3. Satu sudah, lagi. 3. Tadi SPP sudah terjawab. Oke. Wah, Hatur nuhun Ibu Dede. Sama-sama Bapak Sekdis yang ganteng.